nongeye kubaha ikaze mwe mwese mukurikira ibiganiro bya Capital Entertainment aho muri hagiye hatandukanye. Reka nize ndashidikanya ko abamaze gukora subscribe turi kugendana gatanu ku kandi kubera ko ntandi muzasanga amakuru agezweho kandi y'umwimerere uretse hano kuri Capital Entertainment. Uyu munsi tujye kurebera hamwe byinshi bye bitandukanye ariko inkuru nyamukuru igezweho kano kanya ishyushye navuga ko imeze nkawe iteruwe kuziko. Ni inkuru ivuga ko zamaze kubyara amahari hagati ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Felix Antoine Tshisekedi. Byagenze gute rero? Ni mu gihe M23 ikomeje gufata ibice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Ariko hagati aho ngaho abakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abakurikiranira hafi ibiri Burundi, magingo ya ngaya inkuru ihari ntabwo ari nziza hagati ya Perezida Neva ndetse na Perezida Faci cyangwa se Felix Tshisekedi. Bimeze bite rero? Reka mbyinjiremo mbabwire amakuru maze gutohoza kano kanya ari kuvugwa hagati y'aba bagabo babiri. Navuga ngo bamaze kwicara bapanga ibintu byose none byamaze kubabana urusorongo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kugirira uruzinduko rw'ibanga i Kinshasa muri Kongo, yishyuza Perezida Tshisekedi amafaranga y'abasirikare yohereje muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe agaragaza ko Ndayishimiye yagiye i Kinshasa tariki ya 23 Gashyantare 2025 mu ruzinduko rwari rugamije kurebera hamwe ubufatanye hagati y'ingabo z'u Burundi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Abakorera hafi ya Tshisekedi bemeje ko igikomeye cyagenzaga Ndayishimiye ari ukwishyuza aya mafaranga mu gihe icyizere leta ya Kongo yari ifitiye abasirikare b'u Burundi kiri kugenda kiyoyoka isegonda kurindi. Ndayishimiye yasabye Tshisekedi kongera amafaranga agenera abasirikare b'u Burundi bari ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo, ariko we yarabyanze kuko M23 ikomeje kubambura ibice byose by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Amasezerano ari hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye bagiranye bigaragara ko muri Kanama 2023 yateganyaga ko buri musirikare w'u Burundi uri kurwana iyi ntambara azajya ahabwa umushahara w'amadolari 5,000 ku kwezi. Ndayishimiye we yishyuwe miliyoni 2 z'amadolari kishimwe nk'umuntu wakoze deal. Byaje kugaragara ko amafaranga menshi yagenewe aba basirikare ajya mu mufuka wa Ndayishimiye kuko umusirikare muto uri muri uru rugamba ahembwa amadolari 70 gusa, naho umwofisiye we agahembwa amadolari 100 ku kwezi. Tshisekedi yahisemo kongerera ishimwe abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, aho buri murwanyi yahawe amadolari ari hagati ya 400 ndetse n'igihumbi, hamwe nabo mu ihuriro rya Wazalendo. Buri murwanyi ukorera muri territoire ya Warikare ndetse na Masisi ahabwa amadolari arenga 120 kugira ngo agome ku rugamba. Mu byumweru bibiri bishize Perezida wa Kongo kandi yagaragaje gushaka abandi basirikare b'amahanga bamufasha kurwanya M23 barimo aba Mali, Senegal ndetse na Chad, ariko abayobozi b'ibi bihugu barabyanze bagaragaza ko bashyigikiye inzira y'amahoro. Ndayishimiye yagiye i Kinshasa ubwo u Burundi bwoherezaga izindi ngabo mu kibaya cya Rusizi kiri hagati y'uruhererekane rw'imisozi rwa Mitumba n'uruzi rwa Rusizi ruhuza iki gihugu ndetse n'u Rwanda na Kongo. Hagati aho ngaho rero muribuka ku munsi w'ejo bundi ubwo bateraga ibisasu hariya mu mujyi wa Bukavu, ubwo habaga ikoraniro M23 ndetse na AFC barimo babwira abaturage uburyo bagomba kwitwara, mbese bababwira icyo bagomba kugenderaho. Hano leta y'u Burundi yahise yitanguranwa iravuga iti twebwe ntabwo turi muri uyu mugambi wo kugira nabi abaturage. Mwaranabibonye Perezida Faci
nawe yahise aba mu ba mbere ajya ku rukuta rwa Instagram aravuga ati rwose ibi bintu ntago nanjye mbishyigikiye, tarangaba n'abantu ari guteza ibibazo. Ariko murumva ko nubwo barimo bivugisha ibyo ngibyo, ibintu byamaze kuba urusorongo, byamaze kuba ibindi byasubiwemo. Ikiri kugaragara rero nguko abasesenguzi bakurikiranira hafi iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo bagaragaza ko ikintu kigiye gukurikiraho President Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Faci ibi by'aya mafaranga bagiye kubipfa kubera iki? Kubera ko nimba Perezida w'u Burundi avuga ati ugomba kutwongera andi mafaranga, ahubwo bikarangira Faci ayahaye abandi bantu batari ingabo z'u Burundi, ibi bishatse kuvuga ngo abantu nabo bagiye gusubiranamo, ahandi Neva nawe amutera umugongo amubwire ngo baga wifashe kuko niwe nyirabayazane w'ibintu byose. Reka tuyanga amaso turebe ese koko bizarangira bite, iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo bizarangira bigenze bite? Nyamara mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kuvuga ati turi kuza tuje Uvira, reka turebe ngo bizarangira bite. We guma kuri Capital Entertainment urebe nimba warakoze subscribe, ubanze uyikore wihuse cyane, ibindi ubimbaze nyuma. Ibihe byiza rero mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu hano kuri Capital Entertainment.